Musaisia ninawikwatio kanawe musuyo kwa ibinda ingi na ulocha ndini wa muka tukunikile kila kimathangu ni nye ninathangu ya The Standard na nita wa Robert Mutuku. Ninawikwatio kana wa mukiene saani then tukunengelele mawala meithanguni ya The Daily Nation nita wa Sal Shabeti Wambua. Good morning Robert. Good morning. Jase wa mukita nesa. Na mukiene saa na indi maubo meba. Amwe alama nenge tuwe ito udhiuni wa ithangu ya The Daily Nation makoneti finance bill ila yendekithe itu ya mwaka uangilile miongoli na dhanta ngilile miongoli na mwonza nzame mwe ile kuitwa Consumers Federation of Kenya ikulia koti ubikia na kulikilelia na kuungami maundu amwe alama yendekithe itu nthini wa finance bill iweta kanani matona kuthothea kalama ya yulu ya mikale kwa mbata kumana na sindu imwe muno maleu undu umwe na mona meweta kana koti ulotana kwithia wiuka kuilelwa nthini wa maundu amwe kana sindu imwe cia bata cia mwene nthi anotona kwithia wiulu na kitumi niki kubinia mwene nthi mawasume page 4 na 5 thangoni ya The Daily Nation. Awisi Kenya yuni mamukite ni mambite omana yulua finance bill tinethinetha tuisio kusoma kwa budget na Kenya mesa mukamethia kumbe na kusoma budget kwitha nondu finance bill kila kiba unthini kila undu tiambo kwata mbesa izo ciendeni wa budget thina witha abo na yu Kenya manete yulua finance bill ukethia ila yikuo ni meumana neyo bunge ni kui na mwikanisio wa ndeto debate mbio yumbe mu maitetea Kenya mayase kuina kotu enda ongelwa la bengali basilikali mayase ba ikoti ongelwa na nengi no sioyu na mwa Kenya makambia kwisomea ukethia ni nimekuelewa kana ni mama kila kinthini yes. Idhangoni ya The Standard apologize Mr. President ni President William Ruto ukwendeka etie uwekeo niki nundu wa kwitha nzama ya KNCHR ila viana akisia mwene nthini na nenga nilivoti la yendekethetie andu ala makunikite ni maandamano kuma mwakani wa 2017 ngina 2025 mavikie kuivwa na indi babe na makuli maingi makuli twendeni wa maudhoa ala maende ndeni wa page ya kana ikulu ya mbeni kauyo serikali ni kwenda kuiva andu ala makunikie na mwala matwa isisiko ekabe moskali wa athanie pe mundu wa nengie askali asoda cia kwathana boni kiutamba kwoso wa matambia kwa uto tuitikila Kenya makoa na indi bayoka maiye kwa na baibi ndio owazi na mwa maukolio ala makoletwe na muno maukolio makonetie mainu wa thantatu mwakani wa 2024 ila muika ingi emergency mavikiyo kwa wa mailiana na finance bill ya indi okay mavoni asuni tuyo malika haidhangu ya The Daily Nation ni mnona mwe alame oleana na kuibwa kana compensation isuma ya kindu cha mbeme kwa mini serikali lika kana utalo wandu alama minite kuetwa mailite kuithwa maitungi kana maibwa ngala mesu 1000 mebona alama isi mabiasala mo na amwe matongo kana makundi mekibatoka nyimo mayumiliana kwaza kana bena bata wa kunengwa masitwa me gazetted kana make in the public forum ndo menza kana me kwa mini serikali no ya President Dr. William Ruto. Hatu ndini wa page ya Kelly ya The Standard mavala manenge tu uitwa ni mavala makonetie governor wa county ya Kilifi Gideon Mung'aro na indi imbe wanzama ya mbunge ya Senate ya kuika masavu yendeka ALSA kimanza cha bilioni imwe undu itumikite na muno kuma mwakani wa 2014 na we asenda ile to kolwa kendo nundu ulawa iwe bindane yunula uni speaker wa mbunge ya Senate Amason King no ile to kolwa ulongi wale to kolwa ni ulawa i count attorney ibindane yu na ketho kwa makumbunge ni oisu na ulongi ni member wa mbunge kuma county ya Kilifi akeo ba mbungeni asiasuma maile to kolwa wenda ka kolwa sindo cia serikali cia betie really campaign wa page 2 thangoni ya The Daily Nation tukomana na mawa mwe mama konetie mukaka na first lady wa president uthumwe wea vanthi ya Kenya Uhuru Kenyatta yulu wa Mali ila meweta kana nitamethi women arrivals na muka wa brother wa kana mwana nyewo na indi mwana nyosuo kwa isitwa Juguna weta kwithia na tiro ni thayu mwaka ni wangilile miongo ile na inyana yumali yake inatiwa muka wake ula meweta kwithia matena ciana
na wezi kino example imwe ya mundu ala methitwo mayiki kai kabindani kala mundu wakachwa ni thayu na you siblings mambe yabaza kana usuwe utiwa wa musii tiwa mwana nye witwe kana ndu nake muka wa mututia yase kana no we sole beneficiary wa mali ya mututia na mo mwana inya kana the siblings ma mututia mayase kana mali la wina yo kwase kana ni yake ni utiwa wa kuma kwa ithe wo na yumenda yuko tubikie na kulikilila na kwa nyamale su katikati wo evo first lady ikule hapa no yemwe usu waitiewa ange maiba na nige museiwa atiye mundu umwe niwe se yuthi no la yoboni ndu tikindu kithitu ona ko misini ko mashinani ni kwithito kwina na muno maundu maitheka ye kana mali ya iki makambu na chao ila mundu umwe woka maybe ni wayo nkamia mayase kana they are entitled mali sini kwithane ta ya musii kana ni ya ki family na yuki tumini kyo ila mesa wethe yumo ula ndiwa kana muka mututia either in the process ya kunyamawa kwa amwe moma nyamawa nonto yumali ethe woti ya muse waku ya family ya seno we sole beneficiary we we chandilika kwani waje mwe bandu museini wa ni ciana itheka na mwana omwe waiwe kitheka ndai na family na ni wetiwe yo yukitheka kiu chake cha ile tochwe otwika chao okay maybe chali rosio kwa musei yakanengo lokwenda nundu yu amane nyema isa kwa sia ni cho nundu ni mwana nyewa atiwe ni thayo kila mundu ena share ile hapo chali rosio kwa musei kwa musei yakanengo lokwenda aya ithukisie kwa ni yengeye bambe ma page ya garato ya The Standard ibabe kibetike mwe na ni chandini ya Kiislamu kinasindie kwani hata chaendie kotini kusikata kiasi kana mume wacho uloke twaite ni wailito kikombo ya numba ingi ekela mekuikala na nya mume mother in law kibetike kiasi kikwata amugo ila kikaleta na nya mume numba nesu na yuchatwa mume kotini wa chief kadi ni kana sile kwani kibetike kiasi nuno ndikwata amugo na ile tokombo wa nomba ya kwa ningo support Robert na mugo na chief kadi former chief kadi ni wendi na cho Hussein Athman I support the wife. Do you know why? Ona maandiko ala mambibiliwa na kamuki ni ndeni ingi ni asia kana mundume akatia si make na kulumanya na kibeti chake na make kala imwe na ila uona ayu mutwano ndwithia wa ku expand family withia wa ku create a new family ya mundume na muka yukwembia nititwanite na wenda you with like my mother-in-law is part of our family na hiki kibetike kiasi vina yemwe kwanza ni cha kuiwe no inyamo me chatia kana ga kwonga cha katio bu kwa ucho kiasa kiyetekela kwikalania mo nomba ingi kwa ukimandhiwe nomba yacho I support her na mekala Mombasa na kwanza cho kienda either na bedroom ile ya ngile miongweli na itatu okay we haya tisongana mbele kingila hamwe katwa mawala manengetwo wito ithangu nini wa The Daily Nation makoneti finance bill ya mwaka huu ngilili miongo na 325 na bala otondo roba wa admin na kweta ni kana iyo ni bethiwe bena muvitukano wa ndeto nthini wa mbunge ya kati yulu wa ondo mbese ibathiwe kundu kumwe ndisi okay tino vani ni bayulu wa ithangu kanothi wa ithangu ya The Daily Nation COFEC ni the Consumers Federation of Kenya yasekana ni mini na kuthacha kuthikotini kulia itengo imwe cia finance bill ino aibita na kupetangwa nundu meyasekana cia mina kupitukithwa ethe finance bill ni kupitukithwa tena maundu amwe mekitwe koti uyu lo na ende ni kuwetea mo amwe ni tax kana koti ula wikitwe maundu maliu products ya health undu mwe na maundu mani meyasekana isu niso sindila cia maana bio kana muhimu muno kwa mwene nthi ethe maundu ma wait maketha ulu lewe the ulu na maundu mani mama ketha me ulu kana koti ketha we ulu what happens to 190 maundu ngalama ya mikale ni kupikia na kuongeleka na ota u na uko koti ula wikitwa maundu ni asu in the production we ulu na we imanisha kana mwene nthi ona kia akatumia ilo bia si ulu kwa access health food and the agricultural products mavasu mendini wa page ya Mwanza ya The Standard ini mudhinyani wa hiyo deputy minority leader Robert Mboi ni waendekia ILSA
vala thini wa finance bill isu wetete kana mitumba ni kuongelwa koti na wane binda yomo ya kuelesia nata na hindi roni na weta no usio kethi atongo imaitu na mo maina thi kunena kindu kwa kukita kwigwa na moni masoma ikule kwa kiokoni cha umonde ni yo katika yumbe ala twina mbungeni baya moni meana hata masomete finance bill bata nambu yo menene ukethia ni wisi ni chauke la kindini na weni wambi yose tambia yako thi kilioni mbunge chake kuelesia enende na ni chauke la kindini na be ala methi ati ukito kuna siasa na indi be ona enende ala methi amo masomete akathia koso mawoni mo akabulanya make based on knowledge ile kana umanyulo kwati ndini wa finance bill na yongelanya na mawoni mamwe nzulo somete finance bill akamelewa na niweze kila kiende anya ndona kwa si finance bill yandika wengine na Kiswahili ka translatewa na no gethi ya kila mundu ni waelewanesa nundu besi ndu imwe siandika wokethi ya ikueleka nundu siandikitwe kimeo thini wa page ya kana ni kulio thikulitwe alama of mende ni wa page ya mbere thango yi yo ene ndela makonikie maandamano kwebwa kwo ni kutuma maofisa ma polisi maeka kutumia ene ndena ni kule ile kulitwe na thini wa page ya thanda twe maovo maelete yo niki andu ala mekala ande sianza mate uturumia mbesa kana mithinzio no tona itho mwita ciana wese mundu ene kala ande sianza lakini no twa ya mwitia lakini nda utumia kindu na indi betwe kana andu ingi ala mende sianza masiaza maundu meki wathokanio ila me utuma mbesa kindu cha mbe ni kisomo yo wombitia mbesa usome toka bikaba na kwa na okunikeli kana ndola mavikite university mo matumeanga wa mbesa kwa wingi na ndola menza mena kilungu cha miongo tatu ndono nyanya alama vikite secondary 28.8 alama primary 16.9 alama vikite college 15.5 na alama tena kisomo 7.4 so no little so manga no kethia ando meni alama menza nimeigwa moyo elame okutumia kindu na hindi chao senyo nikana aka alama endi sianza nimo matome manimo matoma muno mena 6.3 nimo matoma ngasi ndu ku Kenya muno na alama ida maitome wa ku Kenya no mwa ingi naka 56.3 lakini jo senyo nikana aka matoma mostly in kind no other kindu ethani simo aka utumie koka lakini na mwa ome matoma mbesa mbesa ugala membe now right nende pisongala mbele tulika page 6 amwe ikatwa mawo ala menengetwa uitwa ithangoni ya the Daily Nation maki uteti na indi CJ watenekana munene musili wa makwani ukwetwa Maraga David Maraga ni umwe katwa alama ona nitie wendi wako kukitia kipela cha president mwaka ni 2010 ndi kwa hiyo aine nano waise kana ready kukwata na ndo alangi me mrengoni wa opposition kana ngalikoni ya ule nekana kumantha candidate umwe kana uloko kilikivevelo kukitana na president Dr. William Ruto iweta kana president Dr. William Ruto na atumi only 5 years kwananga kwati wa ya Kenya na wamwene kethiani wako bikia kuoloto kana kusakwate huko kilikivendela kiukivelo kicha kukitia usakwani munene kana president thino usakwani munene wangilile miongo ina muonza kana ni mwaka ni 20 kana you only need 5 years na ase kana utongo wa president Dr. William Ruto wanangite mondo maingi mabiasalo kupingwa mauta kwa ambata muno mawe ya kuthea muno kwa na muno kwa muika alama tena mawe ya na isu ni challenge mwe ila yetete mondo nanga alama ya mikale abande ya Kenya kutambaika kana kwambata muno naze kananga likosio ndisu sia ule nundu bena mirengo tukakanyo ameneza kwithia na wasio mwe ngalikoni ya ule mailite kukwata na kwaba mwe ni kana mamando mutongo yumwe uloka hadi kukitana na president Dr. William Ruto sakwanyini maneno wa mwaka tuendete na asia we need to unite under the rule of law and ensure no future leader can weaponize state power to loot public resources, kill our children or silent dissent. Inwesi na sisi tangu ya The Star na nenete yoloa kicha Maraga na yase kana kicha Maraga ningito not longanya mibangwela Kalonzo na Gachagua wa Malwa na langi mena yo niki nikuda imo nani wa hiyo we ayumbe ma ODM Karoli Omondi Wilberforce Udo na Caleb Amisi mecha thini kicha Maraga na mama isie mo
mengaliko yalinda mwananchi lakini mundu ula meisa kwetikila Sifuna adeputize no David Maraga yuko maanisha kana mo mai sisi mundu kwetwa Rigathi Gachagua maikwete Kalonzo maikwete Matiang'i exactly lakini wese chuchuka kwithia choka chaania ingaliko sia ulei na kumino binola webo none opposition ikamino kwata nondo mekwasia pedya ibe meda mena bina lakini mwana kosi wa kwasia ithio mundu latu kwaaminika na tukuona hato eti kuthukumana na Sifuna ninga nyeweka ange yonthe tuyutamba no nie MP su kunena na haki uchatia mokole mai wonga likwelenge ya ulei yonga pelita ba eweze yiye kole nene thaye wo Sifuna yasiata so kilonu isoweta nicho na nengi kilanga liko dhilio wathi kwa Sifuna vyalame asya tiendangania vyalame asya tiendangania atwa kwa Gachagua vyalame asya tuendangania tikwendangania ko kilanga liko dhio lakini nengi ondo Rigathi Gachagua nawe tiende no amethanya 45 imeikala nthi manenanie na mayoko tutabya no la meitha maikwata mbau lakini yo bethwa mwaniko nienda kuya kana ni watu wameka President William Ruto akosa kibila kwa chatene thini wa page ya nyanya ya The Standard mavola manenge to wito ni mavo makonetie speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na indi ni umisio kanyo andwala mekala bakubi na maiya ta like Turkana like Baringo na Isione sia tivali medhi wa memedho niki nundu wa kuitha kiwu kiende na kuongeleka na ndu kuende na usukumwa kuma misini yo nundu kiwu ni kingi na niweze kindu kimwe kiuchangia kini mawali kumanse climate change nundu ni kuende na uvyuba na tio wise kwa vyuba takula kwineya itha yende na uyeyuka na chuni kiwu na uyethia ni choka kwa ni mawali kumanse la mekuo na ni lazima twibundisie kwikala inamo na yo kwikala inamo no hata niko sisi akiwuke kiende na ubikaba na toyose tambia tene nikana etha andu asuma ili to thama andu asuma thama Mindela ya ilije. Aindi tusonga na mbetu ikunikela alama ubo makonetie kuibwa kwa victims kana andu ala mwe maisi mathayu mo angi mamina na kukwatwa bata ati we miao onangi kwa nangi kwa sama biashara mo kana biashara sio na indi atongo ingalikoni ya ODM mewetwa matongo ni senator wa county ya Kuya Siaya Mondwe Dr. Oburu Oginga yasekana ndane ko kwa husu nthini onena nyola na twai we muthenya no kwambililia wa kubatha kwa shilingi bilioni ni ilili kwatwa kutumika nthini wa kucompensate kana kwi bandu ngili omwe alama o makonetwe kana mena makonetwe kisangani cha maandamano ma mwaka wa ngilili nyongweli na inya kana 2024 June na mawola no makunikililo bani thangu kana na ndikima mawo thangu ni ya The Daily Nation yasekana Oginga runa wiki Oburu lakini alifika kama amechelewa na akiase kana I don't know why I was not properly invited to the occasion but I don't want to complain na ende tuyo about hizo katukunikile alama ubo mekweta kana menda atongo yemo menda muvia wa kutetea kisia mwene nthi KNSGR meweta kana then apata wa ya beneficiaries kana ndwala no mabadni wo kutetheka na shilingi bilioni isu ile in public ndo mama yako amini serikali no ya President Dr. William Ruto anu kiliomo mama bani wo kutetheka na mewala maisi mathayu mo misia ya alama isi mathayu mo alama aminie kwa hapo akisangani keu peangi mayo na kusokio muntu mataisa kwa alama na yukindu kila kino senyo nikana po andu amwe kati wa asuma wetetwe mataisa kwa account wa up to date weka hao kuona mundu ayumile wa musia yasi it's been 1 year kana ithi twibinda ya nundu na twisi bala mundu witwa ndi nyekwa woni wakwa kila chalite kwikwa ni kwamba kijambo kwatikana alama matwa isi siko isu mambe oso matambia make meo tutanesa kuyange waya andu akuibwa nundu la uona maibwa na mbeza sia likamo huko kuwitha wathala na indi otoini maminie kwatekana ethia mbesi isu sibo nundu ni meyazakana ni minito babo inengano kwa metukileto nakapate kwa nanga ibinda na ethia ni si uselewa nimubikiana kutwaisia maandamano ange ndini wa page ya kenda hospitali sia level 2 na level 3 sia kuma mwaime wake ile mwakani uya kwata shilingi onomwe kuma kwa sha yuitaite 5.5 billion na no siende na unengane uiti kwa Kenya
ndini wa page 10 ni mauvo makonetie undomboleli nalikile kanisani wa ACK All Saints Cathedral kwi wa katano kiokoni na indi babe mundu mukomo kwitwa Jerusha Otieno ula wabikite kikaloni kiucha unanisia maundu ma budget yelese kila chekikie na indi yasa ni kindu cha koma cha kuona mboleli ili kanombani ya ngai na kwika kiko takiu ndi kwa mituki mauvo meba meokonia kuandikwa kwa bukumi kuya port kuya Mombasa mumbunge wa Nyali weta kana bethitwe bena chendi chandu ala methitwe mayandi kwa nthini wa ipoti na yaze kana kaunti thantatu cia Kisoani yithitwe yikwata mawe asundu la bailite ona andu angi maumwa kundu kungi makoka makili lobu na we yaze kana kitumi chake cha kubathiwa kwithia ona atane wa slot imwe yakwa ya kusukumia andu make mandiko ni kwithia ndenga likoni ya serikali kuteta yaze kana I have not been given any slot to employ anyone because I'm regarded as a rebel and a critic of the state. Na kwa nini kulio kwake kuteta kwake no valid nitu kuelewa lakini yoni lazima na yoela kuandika na withie ai yetha univa Machakos town be andikanwa ai lazima myanezu MP wa bwethes yenda kwao etha ni bana withie mutongo ila wa buni wa wisi nikitu twetha twi fair mundu la wailite akwate uya newo o twizia regional balance kilo kunene ya kinene yu o undu akulie yesu ni yake wailite osumbia lakini yateka na yu hii county cia Kisoani ila ni Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu iko netwe kwa usu andu moza makomunethe ani western makoga makandi kwa huna tia eva ina andu asomu mani myanya ni sia kuthukuma kana kuthukuma maundu ma airport na hii esenga kwa nini inakuwa hivyo kwa nini watu wanatolewa tu aseka the state niwe kwa allocate yo mundu akoso kundu naku akatumwa akathia kathukuma ikiswali mazama itwe mazala akatunika omundi kana wina mavo wangi utialite ni na mavongo endo kweta panini yundu wa amwe katwa manyewa ungu wa TVET mewetwa kwithia mate kwata funding kana mate kwata ilo bili bathia wa maundu ma kisomo ungu wa TVET kumana na budget ile endekethetwe ya 2026 2027 kethia no kuvitu kithwa maiweta kana help na universal fund allocations ambesisu yanite Asante katunika omondika the standard kendini wa page 12 na kakonetie undu andu ingi ba Kenya na muno atongo imethitwe maingia mali ya mwene nthi na EACC la yoka umamulika vaitwika now you are targeting my tribe nimba itwe kuone wa na kijo kithitwe na ndiye cia Kenya niki twendete ila mundu wakola nuna siko cia ulusani ni gutuma na mundu ucio itagwo mutongo yani mundu ucio ayuka yuko tu ya nzakuini ni twike governor ni twike MP ni twike MCA ayuti yamba kulwa ni mundu kwanana na ulusani kuongea mali ya mwene even ona ngiye atekibelani elon mo mwikia mwana kekata aiwe bape mundu ngi unenete itwa Faithwe kesa kumyo mawoni make na yasia kwa Akenya what is wrong is right and what is right is wrong yani kwa Kenya kila chaguo nicho tuona kite chaguo na kila kite chaguo tuyaza nicho chaguo kwa Akenya itwa ile itakubenduka nika no kethia twabenduka no Kenya itwe kabikia kwa ila nondo no ithie tuza kwa watongo yes ende katuni ketu ke page 13 thangoni ya the Daily Nation kona nitie vandu bona nitie police service bakona nya muskali umwe na mundu mondi ate muthukumi wa serikali na yibu teba kaandikwa rule of law na yibu ao tebe na mundu ngina akotwete kamota na akazia insert coin for goods kauka manishara doliga na ila simu cia booth twaenda tukuite tukoingezeka na wewe binda yuka na wako na simu isu so ukekia o kasilingi kana 10 kana wende na unena wewe thanu enda mboleli yoke unya mbesa wana mboleli ciavika ne kindu cha kuma cha kuona mboleli ina masia ene ndi na imwe pe mao isama polisi masia yesi na hindi hoyo tukilangithio kilati mathanguni ikikone cha umundi kwa tetha ngwelo kwenda huisome kwa ulikuselele kama ndoni wa sahili ni thandi siokethia na mweni witu tono na utavia twenenea undu tona kuongela lato nthini wa wemi waku wanzuki nikana ukaikia ilovia mubuko ta we mwemi wa ukamba ndio itu ambako utwa nthini wa kilungu cha salu chao kwa manena mundwe Jeremiah Kizito na thea mumbe itawasali Shabeti Wambua tinda mesa